لزمانی کردی ببن خودی داگیرکرین کردستانی دبیجن زمانی کردی نه زمانی مروبایا. Kürt topluluğu yok. Kürt topluluğu yok. حتى أكبر كذبة في التاريخ هي القومية الكردية، لا يوجد شيء اسمه قومية كردية. Yani insanlar kendi öfkelerini Canım sizin %10 arasında olduğunuz anlaşılıyor. Dijminê Kurda dibêjin zimanê Kurdî ne zimanê extinê ye. sıkıntı yaşamıyormuş. Her şey güllük gülistanmış. Dijminê Kurda dibêjin Efendim? zimanê Kurdî Efendim? ne zimanê nivîsîn û xwendinê ye. Allah Allah. Ben Türkçeyi aşağılamıyorum. Türkçe konuşmak yasak yasak. Ew dixwazin bi hezarên sala zimanê me qedexe bikin û winda bikin. Dixwazin zimanê me winda bikin û me jî pêra winda bikin. Ew zanin bêçendî zimanê me zengîn e û rengîn e. Lewre dixwazin zimanê me ji holê rakin. Dixwazin me bêziman bikin, me tune bikin, me kor bikin, me ker bikin. Dixwazin me kor bikin û me ker bikin û me lal bikin. Divin zimanê Kurdî bibe xewn û xiyal ji bo me Kurdan. Dixwazin çanda me, dîroka me, zimanê me talan û wêran bikin. Gelo çima Tirk dibêjin siruda xwe ya niştîmanî ya Tirka her demî ya gu bi navê îstiqlal merşî her demî pêşkêş dikin bi rengekî azad. Gelo çima komara Erebî Sûrî siruda xwe yên niştîmanî ya bi navê Humat diyarî li ser azadiya xwe pêşkêş dikin. Gelo çimanî komara Erebî a Iraqê her demî siruda xwe yên niştîmanî ya bi navê mewtinî bi rengekî azad pêşkêş dikin. Gelo ji bo çi Faris komara Îranê ya ne İslamî siruda xwe ya niştîmanî bi rengekî azad pêşkêş dikin ya bi navê mihre xaweran. Gelo ji bo çi em siruda xwe ya niştîmanî ya bi navê ey reqîb her mam ne qewmin Kurdin û ji bo çi em nikarin bi rengekî azad pêşkêş bikin. Divê Kurd hemî zarokên xwe di malê de fêrî zimanê Kurdî bikin. پێویستە هەر مرۆڤێک bi zimanê xwe biaxive ji ber ku her netewek jî bi zimanê xwe tê xuyanî kire. Bi zimanê xwe biaxivin ji ber ku nabê tu bi zimanê netewekî din biaxive ji ber ku tu Kurdî bi zimanê xwe biaxive. Eger Tirk, Faris, Ereb li ser serê me bigerin divê zimanê me neyêtin ji bîrkirin. Dibêjin dagîrkerên Kurdistanê dibêjin tu nizanibê bi zimanê Tirkî tu derbasî bihuştê nabê. Dibêjin tu nizanibê bi zimanê Erebî tu derbasî bihuştê nabê. Faris jî dibêjin tu nizanibê bi zimanê Farisan tu derbasî bihuştê nabê. Ma çawa çêbû li vê dunyayê her çarneyara
هر چارداگیرکرین کردستانی بهشتا میا خوزایی لمک گرن دوشگه وما دترسين بزماني مي كردي دفن مجوي جنتا تيجي جماجي محروم بكن هروها بهزاري صالان أو نكارن زماني ما ببرن جبير كرنا جو خودي تعالى قوتيا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم دجمن كردا زاروك كجن جن كجن كال كجن دفن زماني مجي بكج أو دخوازن هبونا كردا وكردستاني تنبكن دفي أم بكردي بفكرن بكردي بنفيسن بكردي بكنن زماني كردي زماني ميا زماني دايي كوبافي ميا افتي بين زيرين سرليفي ميا زماني كردي زماني خوشا بردج مني ما هردمي رشا جبو دلداران أبينك قشا لزماني خوا أم ببن خدي زمان هبونا جي نكن فدي خبري نكن بمين كدي زماني كفنار أو يرسنا جيبو ما رحا وجان وبدنا زماني شيرين زماني منا زماني شيرين زماني منا زماني منا زماني منا دانجو هلباس مع مستاء كوفان كانو زماني كرمان جيا أزوي زماني نابردم زماني آماده کاری سردار رحمان